Kalau ada sakit plantar fasciitis, boleh tak buat rawatan chiropractic? Hai, nama saya Nur Fazlina, chiropractor di My Spine Network Family Chiropractic dengan 11 tahun experience. So, plantar fasciitis ni sebenarnya sangat common. Dia sebenarnya sakit kat tapak kaki. Tumit dan kadang-kadang kat tengah-tengah sakit kaki lah. Okay? So, plantar fasciitis boleh disebabkan kasut yang tak sesuai, okay? Flat feet, okay? Kaki yang terlalu flat, okay? Sports activities, gaining weight, bila berat badan makin menaik, mendadak, boleh menyebabkan plantar fasciitis ni juga. So, mainly nak dapat diagnosis plantar fasciitis tu definitely kena consult dululah untuk kita tahu adakah betul-betul diagnosis plantar fasciitis. Okay? Chiropractors memang banyak membantu masalah plantar fasciitis because kita punya tulang belakang, okay, efek kaki kita ya. Okay? Most people tak kaitkan. Okay? Tapi bila contohnya tulang pinggul kita, pinggang kita tak seimbang, alignment dia sebelah tinggi, sebelah rendah, okay, dia efek tekanan kita letak ke kaki kita. Okay? So dia akan efek juga kesihatan sendi-sendi kaki kita. Right? So plantar fasciitis boleh disebabkan masalah alignment di tulang belakang dan efek ketidakseimbangan badan kita. Right? Alright guys, so jangan lupa follow, share, like our videos, okay? Yeah, don't forget My Spine Network, #1 chiropractic center di SCCC Mall. See you guys soon.